Но память о тех, кто своей грудью защитил честь и независимость нашей Родины, живет в наших сердцах. В суровые годы войны из нашего района было призвано в армию и трудовой фронт более 2800 человек. Из них 1180 воинов отдали за Родину самое дорогое – свою жизнь. Ağa doydunu kömesken olaktorun toluk birpet, açıktahan sodoluktan oruktorun umulluğu, ığılıgar oğutugar, ığınca hamlık jomudugar, sorağa soğuk süppetlerke, sağılan kığın tıgarını yolkabarı sügürüyen, büttüğün birge kirestenmet, jonun ıtıgılan aktan sanan ahır tahbıt. Мы рады приветствовать вас на знаменательном событии в жизни нашего района. Открытие пантеона труженикам тыла и стеллы расписался на Рейхстаге Феодосию Семеновичу Донскому. Bugünkü yürürlüğe dolgutulan terehenge kılberiller, Nurbo Orionların ikramların sebebinin birisi deteliger, Tatiana Prokopyevna Olizavova. Советский Союз, Верховный Совет Президиумының bu Японской күнетелістері қамқор оқсуыт, үлкі сүрмігіт, 2 жылы балағын 2 жылға тақылын, 100 жылға қоппан, сәрейді бүтәміккілінен бәлетін болуғын. Сақалар, әлбәк сақалар, bu Японский милитаристерінің құдарын, алдар қайдақ сәрейге 2 лахан дивизияға әлбәк саға күттігді білдер. Оны тағынан ағас сүйіс ауған бәс, ұзылуатқа, стрелковой взводка. 200 тандақса сақағыр жібіта әмдемейді. Өсі чолықтан сағалам өтемейді, химический серии. Онна, ол химический серийге. Бейі сақалар өтемей, күттан қастағаны өстегі өлімдіктері историяға білді. Күнді ветерандер, бұл 2000 ғасырға туа ғарабыт, бұл 15 жылға ден сөбелеги. Олардан bu bilgi kaytaktan dağılır. Allah bilgi bakın seneye. Yedikler bu bilgi tılgımlar canlı budun aktahanan asbak bollak buduna hatanmaz. Ona çıras onlardan süper açıkta hanı da onu bir oğulları, seriye oğulların aktıbak bollak buduna. Ona canabayı boksüleri gel süper. Bu bilgi iyeler bit, eveler bit kaytakta kurdu üleler. Barda kıyı tuğugar. Barda eye tuğugar diyen üleler insan aslıkların sana bollak sadan bak diyen Mikhail Ivanoviç bu kamuhiyaga edikillerin küsüpler, işugay keskiller, üyetitigen onmut pamit yığın tutlarından edikiller bilir. Ona tahanan bir hivit çattar bud, ayıttığını ve nagariyina diyen aksiyonu olanlar Fedosий Семенович Донской bu geroyları kıttakken anduyduga bildiğim ki hiboların bu hüdüden manamiye bilgi istiyalla vuran üyeti diyen etikil biter. Eti kurduk bu bilgi salaltabı yurmabı toruyana bütünlüğü üyetitiğe küske ülelerdiler. Ol kurduk elbek aksanlar aksiyalar, elbek aksanlar proyektler, programlar üleler. Barın heleklerge üyetitiği bu program küske bilginde üleliği canlar. Onun bilgi bu kalbıt seri olarak tığ trenlere cinnek sıfıralar bilginde kıyan çolkaydan eleklerin büyüdünden cinnek seri tuğundan faktör
kıyan aktığlarga soğan bıhırından itinle bäbit öybütün sanavdın kolban üyeler bäbit iti ödük iyesbit bolar. İtini dahanan bu üyetetiğe emiye aksiyi bıhırından bu Связь поколений деньги, он bu toydugu bir nilak bolu dengi patriotlar ülkeğel bak patriotlar ta ülen yösken tarastılar. Ol kurduk volontörler, ol kurduk kapsulu времени dengi süldeğel bak strukturı komuyu. Onna kayıs simbalı bu çoran победы den emiye bu devletlerinden emiye hürdeğ şüyek terehinleri onuran ettiler. Bilgen üyetit simbol победы den otelbah kızılkan toktutun belgetir kızıl bulaklar parat ondan da atıtlar bolallar. Olar istirgel bu pamitnikler istiyalar büyüstler onda da elbağa attı durokası. Gündü eder kölüne pamitnikleristan açanağına dağını onuran veren evi kergeten veren evi tutuları onuran veren ihimken bilgi kesti budun etemin. Gündü de ottı össü tögül bu seri tümüktemmit alcan haydak seriydi kıybıt ulu da bakbıt ulu jamut tuğgar sigürüyen duran büyüngü börüler seri tümüktemmit külünen itetik istinlik ağırdalı bit tuğ barı oluk doktorga tabıllığını bihi betirenler bit össü dağını uğunluk olaran beylerin ıçıtların takaya üyerete olur bağısına amnetemin jollah bolu. Эгерде берилер коммунистическая партия сақасиринеға салатын челенигер Кардашевская Татьяна Георгиевнаға. Күнді бейін дойдулақтырым. Әйетіне барылытын бұл хәриби бүтәхеттон берсін бүтәхек юбилейіне күнлерінен онына оттон барылытығар жолуғыр оны бағарап тұрылмын. Әйеқа бағар еметі бұл келер Uçaktарға bu oğulluğun memorialini pamitlikleri barıtın Karıstan hepsek yergeten, kören isten, medce, köre isteyen çargıdır, ondan bargıdır, Domovya'nın uğudu yani, tığıl bitirenlere hepsi de uğulluk olarak hatan tühevkallarından ondan bu yaptığı barıktan Domovya'nı bağırak. Tılberiller Malcağır'ın heliga municipaliteterili jahaltatıны bahlıgar, Itıktavullah Fedosi Semyonovich bir doydulağar, Aleksandr Alexandrovich Stepanovka. Bastavullah, Lübdavullah doktora, büyüğü terehen kıttılağıtara yolcutlar. Bastaran turan, büyüğü belli gününden İki saat düğünüde tümükler mümkününden Mancar Nehri'ye municipaliteterili Oluqtağın jahaltарын adıttan onunla Mancar Jorun herketin adıttan ağırdalı bir kömülle. Büyüğü terehen biyeğe Mancar dönü var uğratı huğultalaq, toyeter Fedosi Semyonovich Donskoy Tığınca 919 yıllıqqa balağanıyın hülbe kündüger Nürbaluğun ikis Mancar'ıgar kün serin körpüde Fedosi Semyonovich Donskoy ağrıdı ulu seretin kıttığılağa Surnalıyız Çiçeğatçı ekonomi bilimin kandidata Bukini Ömayın ağız kündüger Tığınca 945 yıllıqqa Atağın kıtta Çuvaşistan sizler konmağı kıtta Urus kallanma teristak erkinleriger bile soruk kallaran istoriya kilpite bu hurup bele hurupların kızıl sulus hurunalığa katska tüheren oğun yok hurunalga taharan bu ağadaydıların kemiskühüdler bıraktı norotlar tümsülerin ona doğattıhuların belete bol bu da ondan köyünü düstespit bitirenlerge, tığıl bitirenlerger, heriye olurgar, tuygun döröbüğüne bağırabıt, uhun iyeni, ondan tüverinen tuhunan bu bilgi Mancar'dan türüttəq, bu ümmut, Fedosi Semyonovich Donskoy ata, üyetetilen dostiyala tutulduğutugar, oryon haltatıgar, Rossiya Prezidentiliger, onu ıtık sübeğe
veteranlar hebetteriger mancagar joy herkesin arıttan maqtal bütün bildere bit. Federasiya seminariyadan skoy bu heri haralmayıttan bütün yılı ola beter tügünçe 410 aşkın tügün tukarı köyüne sıvıt boyun bolar. Onattan bilgi mandaktere hanga kırılan kalbipten sürdağın dolguya bit. Bargıtıgar tügün dörü boyunu uhun üleni bağırı. Avdan kaydak, muattak seri. Ahan biar batal jatulah. Ki ada sekali. Kuta kecil khaymal ganah. Aukam nertan bubun tengah. Ordon kelbit keraje. Kutur ganah kistarangin. Keratuk samar sagatan. Ayu jana waktaran. Akhtar ahar baglakhtar. Boraqsıda emiske anılıybuda. Koloruk kurduk öredillan. Sohumar suraqtarganan barbuda. Küle yüere turbut ayılgı küleğe. Ol gülgüda ehten üstüde. Sengen tığ jetten jere. Qarab bulda ankıttaq kirpide. Iya, aku butuh kelbeti. Oh, oğukkom. Enağın ütü sürekter. Üle büyelek gürekter. En kutu kara karakta. Kurutun müşerdi bolara. Oh, aku but paraksam. Sotorken dia ka, tukam. Segerim
Ölünnek eğerde etenge Tığnakpın ölürbün kırıkta Kırgı kennitten bu eme Suruyan erebin sirkallan Bütünü dıllan otunan Uhutan ıhtık karakar Kılkan bukkuhan seriden Övünnek birimden Gömühüm çiçeğimi tama Enere etenge boluyda Ottun min ölünü albınım Eyyehe ergilem kayanda Ottun min ölünü albınım Eyyehe ergilem kayanda Berliğine diğeri sette göz. Östök bütehik güne, acırga kıl bütehik güne. Siyılı firdeliger bara, berliğine diğeri sette göz. Kaskardı yoksuhu, kaskardı han, kaskardı kiholaga, kaskardı kayı çugahır. Berliğine sette göz. Gürbüt, günü körü, doluk boğulan, ölü sütölü lebit, gün tüconu ıtıkılan, keriyesteğin doktor. Gömüs attırıp kasılacak, kim da umnullu bat, tohta umnullu bat. Күнді ханру аймақтарымы, кең нүрбо ұлуғыны ұтықманы жоно. Бүгін балаған айыны өз күнігар долгиян тұран, нүрбо қорадығар бәле түгін үмітінен, тыл үлхеттерігар анаммыт пантеон уанна сақа сарынығар, Федоси Донскойға анаммыт ұтық бәле ағылытынан әғардылейбін. Сәрі сылларғар нүрболуға тылға 3,506 кехіне сөдер біді. Бұл қағанда аспат, араппат, ғыр сөдік. Сәрі ғыртына Hari batak ıla suak. Күнді bir doydulaqtarım bu pantyon aftara seri sağana ağata serige oqton iyete, ehete, ebete ılcana çıktan ölün göt sağagar tögürük tulaya kaldı. Tığlıkı kışçanın ıla bolabın. Onun iyem indigar ıtık espin dolur bu pıttan olur dolguyabın uanna kiyen tuttabın. Bu beliye Gün üleni tüstebet jongo Alexey Mikhailovich Innokentyevka, Sergey Ivanovich Evseyevka, Makar Semyonovich Semyonovka, Mikhail Ivanovich Ivanovka bari bir sanandan kömülespi jongo maqtalbın tertebin. Pantyon ahıllar üyürüylek günüger Mikhail Ivanovich Dibetaga komoldolo. Töhölök süregen silahın anabıtay bu monumentlarga, bağatın, sanatın etbitey. Күндүнөр болуғын олық тоқтыры. Өсі түгіл, қиы өрігөді хаттон 5 сылынан әғарды. Сәрі алжар қайдара қағанда қатыламатынлар. Сергей Никентьевич Лукин. Күйіхін сору білені өлі тилләті бүгірбіт. Күні көрі толық боланы өлі сүтөплеләбіт. Күнді жамықтық ұтығылан керестер біт бәлетінен
Сибекки жөрбөтүн урарга ыңырылалар. Нюрба района муниципальный районы Агабалыга Иннокентьев Алексей Михайлович. Нюрба районун депутаттар советін председателя Сергей Иванович Евсеев. Нюрба Корота муниципальный терилли Багалыга Александр Игнатьевич Иванов. Саха Республикатын КПРФ комитетин члена Кардашевская Татьяна Георгиевна. Нюрба районун ветераннарын советін председателя Татьяна Прокопьевна Олесова. Маджагар Нелега муниципальный терилли Жахалтатын Багалыга Александр Александрович Степанов. Улус военкома Леонид Лукич Иванов. Мартыновских печаль высока наша Родина очей. Дни и ночи и в трудную вели, этот день мы приближали как могли. Это день победы, порохом пропал. Это праздник седьмою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Возвратились мы не все, босиком пробежаться по России. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы приближали как могли. Этот день победы порохом пропал. Это праздник седьмою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Михайлович родился 20 сентября в селе Мальжигар Нюрбинского района. Имел высшее образование, был кандидатом экономических наук. Служил в рядах советской армии с октября 1939 года по май 1946. В Великой Отечественной войне участвовал с первого до последнего дня. Принимал участие в одном из грандиозных сражений войны под деревней Прохоровка на Курской дуге. Освобождал от врага Западную Украину и Польшу. Дошел до Берлина, оставив автограф на стене поверженного Рейхстага. После войны работал с обкором газеты «Социалистическая Якутия», ответственным редактором газеты «Эдер Коммунист», директором Республиканского радиокомитета и телевидения, являлся одним из организаторов Союза журналистов Якутии. Уважаемые участники и гости, для возложения венка приглашаются глава муниципального района Нюрбинский район Иннокентьев Алексей Михайлович, председатель районного совета депутатов Евсеев Сергей Иванович, глава муниципального образования город Нюрба Иванов Александр Игнатьевич, член Республиканского комитета КПРФ Кардашевская Татьяна Георгиевна, председатель Совета ветеранов Ольсова Татьяна Прокопьевна, глава муниципального образования Мальжигарский наслед Степанов Александр Александрович, военный комиссар Нюрбинского района Иванов Леонид Лукич. Уважаемые гости, на этом торжественное открытие пантеона труженикам тыла и памятника расписался на Рейхстаге завершается. Никто не забыт, ничто не забыто. Приглашаем всех на общее фотографирование.